Ewishan for aha Ghana TV GH, message or like, comment, subscribe, turn on notification so that anytime I post a video, bit say where we be. Conversation being Ayɛka so social media no so. Now the person who is speaking no what any view on so many things, right? Across from religious bodies to the way John Mahama His Excellency and mismanage our economy, your mind, no, and all those. But what idea picky and I say capture my attention and say the fact that say Oko Kasoa menem ne na mo ye say it makes me after decongestion exercise so whatever it is. But the truth of the matter is say I do not stand against the fact say our cities need to be decongested. Bro mo yes omo carry as intervention na work Kasoa no. We saw say apparently allegedly no street light be cry for stores mo no problem. Traffic lights for stores mo. And see the municipality or whatever no maybe they were right to carry out those exercise. But you see humanity adia is he over tree man say more bro something like that. Much conversation say me tree no say that papa sa. But humanity so be who you have compassion for your fellow human being. Actually say you can be right. Say you go and then break down structures, displace people, and decongest some of the areas. But you must provide an alternative. Yeah. And very, very important alternative. No, you must provide an alternative. Because if you don't provide an alternative, Nepano ebia oye juma wa ha akopam no free o say e man nya juma wa hobium. One man another place ebia say ade a oton na obotuma ye eseti apo ho a. Then you leave the people stranded. And then the people, the good thing you have done in a way has become evil. Right? And Kasoa for soon. Almost soon adentia. Pe nipa wo kasai. Ama kache mu say mbeti tape no na tape no waka send bebre from asofofo and all those things. But Kasoa for soon say omo akoton omo color TV. Ye mami Hawa Koomson. Akoton black and white. Now sa black and white amakoton sui. I said black and white doesn't care. Because exercise we SCA be 1 month, 2 months. And there is no alternative. Many market women, market men, and a lot of people who depend on the economy of the market. All of them, they say, left to their fate. Charlie, I can't say about to also. Sometimes, because of politics, they say you've been proven right. But beyond being proven right and so on, you cannot help but feel for the people. Because indeed they've been warned. You want Neomu. But want it. She say Kasoa for. Say anything. Kasoa for say anything. This is a moody suggestions about because Ghana for. I said mu yekayo. Ekaye. And we always said, say, had I known, always comes at last. Oh, ebusian for still, pamucho mumboy na yen raise the face of our production through studio contributions, donations, no. Number no screen so wait me up boy. Right? Kindly help us as we do it.
and we'll be proud. We'll all be proud of how far we have come as a family. And I'm watching a million debia. I'm Shiramo. Why are one nicer chopping sticks? Everybody have your markings at them, yes, why? What's your sapradanka? Would be a bombardier bupa, Nafabra show, and we have piano debiality. I would have got nice defense a radio station, and you will soon change that the banner, and did you have your markings at them? What bottom should you make us a picture near Banet Tilapia or Sena money? Or be my force, ano. Make us a picture and the public to Sena money. Book munipa at the say wo. Ye nya bia ama wo wa me dia fanyo markings to say wo. Enipa mo drawing to say wo. And okotena no pa wo okotena sa wo radio station wo e ko dia fanyo markings atem no hu. Enipa mo book munipa enipa mo drawing at to say wo hu. Brabiem why? Brabiem o sesa dia wo di bon kofie. Brabiem na be ko tena wo TV stations or radio station na be ka fu biem. Who fuate? What pomponie? Why nipa emponie? We nipa yomumpo and I did jina honomono. The next time I myself in your markets and help before a press conference. The so-called message no if you know you cannot decipher the message, do not go and sit on that Israel. We die finish. Yeah, uncle, 5 minutes. Bimpense munu. What to call me a son and was Yasamosa and where dear Jenipa, MPP power, and was Yasam Sayana Mudi, Nana Jan to a radio station, what did ya man people here very unpopular, equal opposition, MPP to opposition, also the chance here. Oh, for what? Oh, for saying this, your memo, or shine. Yo, me too. Kufado, Ada, Francis, Kufada Ruma. Enemy JSS 204. Me call school. Saturday me textbooks. Kufada man yenya textbooks. I want koko secondary school. Na dia ye me ya answer nenka nanado di free education ba. Ambe to me. Na only say because of 30 cedi ntimi manchro your friends saying mass paper 2. I teacher because of teachers incentive 30 cedi. Yes, I came in manchro. Well, Mpaya wo body bia say Nyankopon enye wo anaso onyi wo free enyi ndis adwin free wo trim. 1 party no omo mpempuntuo into wo show mo stronghold a the poorest regions, the poorest community is their region, is their community. Hwe mfa omo ho jende ni mo ko mbetwe di yo mbedi ada mi dumujano mi dumujano mi yaba we no won jende ni mo ko mbetwe di no eno pe na ehi omo ndwin omo daache omo ndwin omo de ne so omo hwe film no omo hu ne mapa eda omo ani so omo mpese ebebe omo ani so omo ni so ade hu no they are visionless party ye no omo ka se jeje ne omo ka se jeje ba aba beto ade nkuruma ye so oba obeton nkuruma ne ma ebeton ton nkuruma ne ma nyina mama ba so ye one wo ye factory otimi ye ba ko memi ne na free kuro memi ye gonjani de ya de bia me kan me da Akufo-Addo asenso obre ye light o bamboy osama mi tamale interchange ene mi twem kura no mi wa meso manya interchange ma anya Kumase de amfrupu kura ne se mi kodu a meso manya bia magina ade akwa me ona nado mi da ase uwura mi wo keje bi mpatam wonyina na nado nsa no adwuma ho na menka bebre a me twa me kasa so me ba Kofi Dolphin was Johnson kami hu ye den kafantini de odi asumdwa asem sa asem se ebisa na anu asem ne den na baaye sabio na nado time na obitimi etonyum yenku na nado mom na wo se o man no na nado de ya wo no Kofi Dolphin na me ka se wo ye tilapia ye ka wase me picha wo se nipa bi ahonam wo ho se me se wo ye Kita school boys. Sure, walanta se ojuama bi ogina kwa ufura mase makura naso honum. Kwanta nan so. Walanta achia. Wan ko ti pokura wo ehyewi adom efemfo na eboro di shewo.
se me ka kire se we politics of insult ena anasa afi nyoma ke so na wo de benya ticket na ndisa ena wo boa we come for you boot for boot ena ye bibia ntimi silence here the more you arrest us the more na me yesremuni o entiantia na hunahuna ena ye de tete me besin kofo eduane kodi kura ye de hunahuna besi ko dwale kura ye hunahuna bra memfa ukura ye hunahuna me ma me fa me ahye chiri kura me de wamba hunahuna ne ye de na me nsura hunahuna te sese no ma nsura hunahuna no me ne nyina afiri kuro ba ko na hunahuna be ye me den hwe slave trade man slave son Kelvin Taylor sabi onye Ghana ni okita slave name Kelvin and the Taylor slave name onu po se wenya no ho anya ye sika ye de afhwe no ama oye kufuo sabi o Kelvin Taylor me to nkra we ama 1 wonya Ghana ni 2 oyere kura osa ya akoa oye Israel ni awakoje citizenship for US mumienu slaves the two slaves marrying each other if you don't know what we aka amamre wunni bi fanti amamre wunnim oyire nnim me yire fantini minim aka amamre ma me ekwo ni minim aka amamre minim sire ma amamre minim ekremu amamre misan Kristo amamre na wo de wehi na wom de wehi na wom wunnim se bebi ama hye sese ana kufuo na ekreti ma no edan a wada mu no kufuo na ma togba fede ne saa omo a wotu omu de na omo contribute ne ma Ibrahim ama omo contribute ma odidi samfunu kufuo na epeja omo wunnim akobiso omo na me hye wo se ye be wura afi wie ye when we take about that for no you be their seniors you be one of their seniors who they will vote the madmen who voted for you to be their seniors you be their president of madmen in Ghana here and I make catch obi biara ono comment section sabi o okokromoti nkita obi o ya na ye de okokromoti se na maame na okotua 6,000 wholesale fee a term sa maame na okokromoti nkita o maame na owo Kasoa adwa so na mukọ bubu Kasoa adwa no sabi o ye Kasoa for MPP for NDC for na omo jimi na omokoto asa me fasa floaters voters omokokromoti nkita omo ene stores na musimo bubu stores akese stores na e contain nipa be 800 AC store 36 be contain nipa 36 if you are wise enough Kofi Bet, you didn't even talk of something that is happening in central region. You are talking of even your Afinyomaki who is fighting who tia assembly Afinyomaki kai tokonu but me dance yo Bible yanko me dance Kofi Dawson no da wachi no hu atakwa me dan e na bebu abo na ku afinkwa wiye amen okay Proverbs 18:6 ose okwase na no de ntokwaba na nafo frefra asotro sa akwase ampania ne hu fisa apa ofin we say ba be kasa ti afenyo market we mu bi say e na ye mehu se family planning ene condom use aso won faso we ne ma ne papa ye family planning anaso mu use condom an kan faso wo so ke ya wo kwase ampani jimi 40 tinto dwentwie bi ti se sa abrantie we say na ne me look me somewhere abrantie na ni chew ai so hwe tokrom ai so hwe tuom kowensan nya abrantie we your story of num wi no mensa ebetena ho no mbeke kan kwase asema kire minority leader na aduane afenyo markets nkraman edi kura so won faso essence abrantie na oda wachi won kwase ampani se wo ba no wankra bisa se wo ba no yantiti uye ne yenyenwa se ye fro me me ni bi na odu ma me achi na odo ba wi ase a ye be kan yansasem e di akyerew wadwen na wayi di ashe okotokuo mu no wadwen na show bag mu te say Christopher bi Bible omo de to won nkwasi adanso omo yi pipa ho no se da ba bia koyi na pepa wade ye ho fatu otiri na jajimie na oti Nhyira FM ho no mudi na Nhyira FM akonwa no because nyansane bi antena so the office okoye na ejimifo babu and ofiri so na okwase another jimi raised to the power 40 ababetena so abrantie jimini minim se nka mikrom ni infantini de nka be kan yansasem sana mpo de wajimisen aboa papu wajimisen apofen so won faso esen wo Kofi Dawson jibie se ya na ye de ti won na nya journalism na ye fo a nka wo bibi ti se wo ade bi ti se wo nipa mu counterfeit ti se wo photocopy ti se wo nka akotimi kotena radio station se wo ye journalist ekura ponchi nyim ne preko bia akura preko ni ma ponchi bia so le o se wadore Ghana na efo ama journalism kwase ampani bi asori o so ye journalist
ade amu 3 weeks ne training na wie no akwakonya FM station na bu na FM stations ni wurafo no so omo ye employment omo hwehwe nipa na dwen mu enhu se omo ne comedicals enhu se nipa na nka se oto no o sound mind wo njimi ye wabobra anase obetima kanyansa se ne de na ba betina honom so onkasa ma nipa ntie na ye noa ne se na ambe na nka nipa mu nsemu te se wo kofidos no se hwan sen aboa papu jimifo dwodwanchie bi te se wo achichidie chi ete se wo ohun sam wesere te se denchem kura ho osmu te se wo sa abrante we be kaseti afenyo markets na afenyo markets bra wabo e wo Ghana politics ene ono akasa na dwuma wadi ene de enimdia owo no wo busuani be na wo bi from your generation unananom hwan anim nyansa se afenyo markets a wo ba betena ho be kan kwase asem de akere ye ye se afiye ntena ho no mamu magimigimi nkire yo wo bubu mu pa ba yeso ye be bubu ye pressure ya mu mwenja kekeke na ye mwenja kukukuru yesu ye nja kekeke no nkwasiafo bi te sese mu sa we mu nyina kan nkwasiafo 6 million no mkoto aba mandisi no na nya wanwa na se yete omamu na se nkwasiafo 6 million wom na okeka na se bi mu so omo ntiase na se wonim nyansa you choose kenke over digitalization sa kwasiam mpani bi se ti se de ogina hoyi abrante a ogina ho why se kill ogina ho why se kill oba be kaseti afenyo markets onaya se zigzag line onan kra nye street ayese zigzag line uni abusuam na onan tabro disi amanfo kokoko nyina ahye wo sa nuoma we say ade bi ti se wo obekaseti minority leader o ba bekaseti minority da bekaseti MPP for MPP soldiers na fifu soldiers na yes so mo yes adwuma MPP fu soldier bia adwemu doso wo kwase ampani na ogina ho MPP no bi bia ro de ni kokromotiti eto abama MPP ni bia nim nyansa se wo abusua pani obi biara odi kromoti etim na ba edema MPP bia nim nyansa se wankasa wo sofo cross an ye won kyerɛkyerɛ kwasia bi te se wo na wo ma metete wo a ya nyen wanka ba betena ho no makasa ankwasesem na kyerɛ afenyo markets enam so se ye nyen wo a ye de ahoma to wo kon nkwala breb a ye twe odi wachi te se de odi krama akwa afuo mu ninti unnim nyansa na wo sɔle akeka nkwasesem de abekyerɛ ye be se MC afenyo markets ni MPP odo nsa ka obi a odo nsa ka yani we will come after you yentena ho masa nkwase ade na ye wo pa ban mu nenam sese ye wa ban mu nti yetena ma mu jimi kire ye ne yentimi anka hwe ankire mu no afi de mo de ba ye de besi mu de si ye betwa obi antimi nye obi ahwe obi antimi nye obi ahwe Ghana na yete wo no bo Kofi Yos ne John Mahama na moto no mo ntohwe enye fofo mo hwe o ma ba ye tutu te se de ye nyina de ye tutu no you are not man than anybody yete ho no man kwase asem kwase ampani bi asore na okeka kwase asem yente Ghana na NDC fo beka kire se judge fo nyina ye the branch of MPP yente Ghana na Kevin Taylor edidi judges atem muntie tremo gabi yente ho no mu didi judges atem mudidi toko no atem sata na Kofi Dos the o sata na Kofi Dos ne wadwe na wayi ato he na de ama loan ana wadwe na de ama obi arente kwase ampani afa na wahu sa adwe na beda otrim adwe no ebi da otrim ankasa ena meka no de bi ya kan yesi nyansa ye de wo na mimlemu wo mimlemu spams kura nka so hwie enti se wo e de ba wiase eme ne obetena ho abeke kan kwase asem e de akere ye na se wagimi a kono kakati wabusua pani so wagimi ko me ma nkra to kakati wabusua pani so wagimi your entire generation obi agimi obi ayemwa ntwaboa mponche asefo te se Kofi Dawson indwan asefo te se Kofi Dawson o maame o papa o wofa wabusua pani wasoro me o sofo hwanhwan mu nyina mo ye babus mu ye ndwan mo ye mprako mu hu fiafin wagimi na ye nkyere mu nyansa no se musimu nim nyansa mo mra MPP ho ye be pon ye de no ho kakra e de amamu na kwase ampani bi se journalist ayefo e mo wanya adwuma bi ye uwia wakwaje usika e wo mfikyire honom na afi ne ye prepare de amawo e na first day ekua Jolate over to you Kubi back pass so mi yonko ekua we me de ye warm up akwana na nim satete sempoa we ekua ye kanipa dosin na nim satete sempoa eti ebe na krasi ni bi bat se Kevin Taylor tutu ni ba bi edi eye Ghana judge Fatemon na sa akwa tete sempoa we taku we sei sikamu nkapre we sei ya transia so etaso meta airborne akua medi nka de warning na di nka masa akwa we sei ya ka kire no se obia no ka asembo ni bi faka eye yewura afanyama kinso a ye beba ho bebo no
we need to treat people as they are because how kwafu we say nipa mu mframa we say hey dozen obi ani ne ho adaje no akwaso wo kobo no ye de ya no bebo no eja na ya bo ne physical ya de no bro eja kwabna ma eja kwabna obi antu no fo so won kana no ntu ene eja kwabna sem what the MPP asem to eja kwabna sem so be prato atwene Ege mbacho ni dimpa de na kokoa sa na obi anim no na koa sa na omofre no ye nya ta mo na kwa no kra mfre no na kwa ntu ka na kwa na nipa bebrebe hu asen do so na akoa ni nyina so ya akoa enti no ye adwuma ma NBC ni wo alukumi we sa wo alukumi we si asebe wanim sa boa ma okua keze wo sekura anya fe wo sekura anya fe be matan tai be mafun wo se we kwa bofre bi ti se wo asa de se bi ayi wayɛ soro ha se kan pepe so bode wo hwɛ ne ho amaka so atodon ba ha mu ebufo sam kwa na wo be kira fanya ma kense de sika sa ne se sika nyansa ono se ne nyansa wasa ne credibility na wo se a wo se ne wuni a wo do ba asase so ne nyansa fanya ma ken wo no ye ka bomo abusu apeni ne wo ka ho bi Dawson sa wa kwa wo sa wa boa wo sa wo dwaye o sa wo nanka wo ni pattern tabi ti sa wo ebedi afanya ma ken atem na wo di afanya ma ken atem no wo no wadi wo busu apeni na atem awie wodi wo ma me atem do apatem kwa se wo chinchim so na na boso wo be matantai titi kwa ni bi ti sa wo aboa dwan bi why you want to reject us pa why you want to reject us as ntebi ipa mu ntebi you see ekua edru baby no MPP for ye din na ma eye na na dwanto aye soro ha se de eye suwo apemo no emma onya kwa mo di ekufo no ne mpeni bottom ye MPP unpopular e wo Ghana mama se yankasa na this time there e go over them sala se kwa medin ka me kan ha se me sofo kwa medin ka chem sofo se me eniba miensa ana okasa chem ba attack was stand now obi bia be kasa tie MPP bia no that person what it ekwe empeni boss aboa kanaman ompeni do mpalon kasa kokko be fanko say yen MPP phone police say ba say bia afenya marking police say yen no yen penu na yen kasa wo nipa fu bi say wo rejected spa say kwa abofre ohun se tutu me wa hebe ma basa ni suit be ma basa